Saphinde futhi sanibingelela kwikhaya TV2. Sonke-ke besazi ukuthi izolo umkhonto wesizwe ne-IEC bebesenkantolo bethula izethulo zabo. Kungcukazi Toyi ngala, kuDalimpofu ngala. Lapho esibone khona uDalimpofu evula isikole efundisa i-IEC nenkantolo ngomthetho. Lapho-ke ekuthe-ke ebekuzokulindeleke ukuthi-ke namhlanje kuphume isinqumo, inkantolo ikhiphe isinqumo-ke ukuthi ubani ophumelelayo phakathi kwe-IEC kanye nomongameli Ujacob Zuma. Lapho-ke inkantolo-ke isisikhiphile-ke isinqumo-ke yayisithi iyasithatha isinqumo se-IEC sokuthi sibhene uZuma ukuthi angene kwi-ballot paper, yasibeka eceleni. Lokho-ke okuchaza ukuthi uJacob Zuma usekhululekile ukuthi angaba ubuso be-MK Party. Sicela-ke wenze okulungile, ucofoze ibhathini, usubscribe kule channel khona solokhu sikulethele njalo izindaba njengoba zinjalo.